Unikun Prisha Ulami Yamal Prisha ya Nico William haka New Tarik Pat Jude Bellingham Prisha Julian Alvarez haka semifinal jong Spanish Super Cup Arjar Punro Sajada Stadium hapo Saudi Arabia. Ngai kembali pipar lagi bersutan dan page ingin ke channel sebaban share like subscribe baca hadir kumjo. Ya ke semifinal jong ke Spanish Super Cup Arjar Punro kan penlekai Syakari Saudi Arabia. Habaro arteli ke semifinal jong kini tim. Pati gini ke Spanish Super Cup Arjar Pustan lakur da ke klub Barcelona da ke penlim ya ke Real Madrid dasan argol. Kumtaya ke semifinal banigong penlekai suaya klub Barcelona persaya ke Athletic Club. Haka nyo trik kumtau benai Hajera Stadium hapo Saudi Arabia. Watla ke Athletic Club kebadai kebadon hakerdan bapra haka La Liga. Kahap ikun persya ke Barcelona badon haklidu haka match di kenpon jong ke La Liga. Bat ke semifinal ke Baar kandai hapadeng ke klub Real Madrid persya ke Atletico Madrid. Bat kini lekai haka pratrik kumtau benai kumjuk Hajeda Stadium kumta kini ki arteli ki klub ki kamer kadbor namar watla ka Real Madrid kadon hakerdan Baar haka La Liga bat ka Atletico Madrid kadon hakerdan Basau haka match kin point haka La Liga kumta na pedeng ki sauteli ki tim arteli ki tim kin saya kini ya ke trofi hak sngiu blay ke bandai hak dwe trik kumta benai tunggu saya page banyak kurang ini ke Spanish Super Cup Arjar Punro. Parlok sekomen lada episode tenat, pat episode tenat rukum ju. Ngisih kenduk away pat ke video kulai sibun.